Unukut sa mga pingwalwak to ni White Horse mi ukiyak tak mi pingwalwak ti yugit tautung nedak mi hoy unuk katsak kakwa tautung niya to inuit ko hingit ni pingwak ma takwa unuk tautung nega hi angutit angayuklit ne akong mi gunut chunet ablunatitut edpo angutin ne pinak matakaw yamanak ko hi. Pero yang itan na ang naukak to kablo natin to miutigo tamamin na kang ningin na reli kup mong ni ayok hit mako kaya yang kita ko ang ayuk ni akong migot nuk chunya mata head po lagaw yung kablo natin to ang na pingwa go gayuk tok na lumang itok akwa pingwa tit ko be huktut nere himata kaluk sutit ublumi pingwa lang patela tema unduk katam na tautung nega hit angutit ang ayuklit na akong migot chunya ti juwi pingwa talak ti juwi nila tema 2024 ngutit juwi pingwa riyak ti juwi Alaska mi tam na hibul liwlak kamayo angutini habang at kalastit nunat miutak inutik Josephson tam na hibul liwlak kamayo tuglirayaw ni Christopher angat tokaluk tabang nunabik ni nga suni tuglirayaw lak kamayo tam na pingwa taw yutaw tuktahi ilangi tiguyuk tujuy hangiyuk tujuy aman kung ihini tumet tautung nakap fiuk ang utita ko ang ayuklit tuchutit yun na ako tigut na ako migut tunga hugitsi ni tabona ubagut tibikut tagayaw tingugulan na tamani okak tinayak tunga ulibak Mary tati ublimitaw tubaw gahi magkugtut ama ang ayuklit makuni itigang minik pukmut en natsingwan na akturak tulo gahi amaliping ahoyak taksutik ablok yoak sutik mihiktak tunitaw tulok miyahoy ublumihak takwali tu put haiti pianilok tu ublumi unuglitam na taw tulak tabot angutit ang ayuklit at iliyok tayuk matataw tema akikok taw susik kitut akyaran kayo niya mga tatakwa mitkanok tay kanalunay kuta teknekpok takwa menek hit pingwak tinik unik ka bigiyaw yuman na kanit liyaw kaya kak mga ta ilang ihibod na pami utong na napataok tukit nukak taw lang ito ukiyong ina magpata takwa ang ayuklit at iliyok pag yuk mata at iliyok malianip pinadunang itoklo eko kung yara ko ani huli ka bo kaw yahak putik kinakiyate ma alak kang nayari ba akani ungatan na kitik tijugila tem na Alaska mi inutik Josephson kalasi nunat yang meutak hibud de kayo lok semayok kay makatay kanik kalori ba nadonakpok tam na tagayaw unga hit tuju mamayanaw galawak at tingin ni kaw yung magalwak nga ang nakinyang ito kami unga hilawamot ang matubla kayaw lok mayaping walwak tuju 2024 mi taba ni Alaska mi Matsuin Alaska mi nunabik miutak Christopher ang atokaluk at tingatam na tugla kayaw lok mayok daw tuk siguro ko na kay ako situang na mayud takwa daw pek pala may matakaw yung matitsi enek kijingi tay kwa itu mga ta kaw yung mayut amalo kanok lo ak kaya kap mga ta apek ko tsaka patatay kwa menek kijingi lo coach nga no kakakak na mayu unapit siya ngilaw koktok ak kigelik tay kuno nga lo menek kijinut akit taw himayuno malik taw yun nigila maling na may matakaw yung manak po nukat siya yak sarakwa takak himat siya to tema kau pamut to ko coaching niya miyut inuit pingwa ni takwa ubagot taw to pinayak matataban ni pingwa kitugit White Horse Yukon
na tama ni pingwar lak to ni inwi pek ko hi ni pingwar big nik atakak tok Nicole Johnson tam na pingwar te hibulik tigi yangat kaw ya hak tinik amma ami hot kaw ya hak tit nakinga to kalak ni nunabik nunavut Yukon Alaska minga to tiglo ako kaw ya hak tit meni khijit angutillo ang nallo katik sutik ubla kut te makati manyak mayo kanuleng na mangata amma tam na ikakakaya nga malit siya lugu te kwa pilir pingwareak tuktuk kingubak sa iliyog matakaw yaman yakot. Okak tinga tem no pa okak binga okum me akto yak tugutu harap ko kene akwa akiraking na tamaw nga natang mo ang nailakibot. Ilang anguti kur suyo ilang anguti kaya kihene hangi yut yuyut. Ikat tope ko jangat sigutak kalugut piyuk mata. Kamilak ko yaw kami, kamilak pa. Kaya kete mahalak karna ilariba. Ilang imikit juga yang luwid hangi yut supit yu mata kaw yaman yapuhe. Yaw tutuin naktugit. Ilang ayong itut nahat. Dalam marik tutakwa menik nila kaw yahak tit kanuliyok mangata piko yakak mata hunangin na tsak migi yakak mangata na makiyuyak pata atik to nayak mayut ilang itakikuni ilang inay nakasutik ay kwala kung nga to tapa ni inukaw yak miyok ako ataw to gogwa gutsama to ini pingwa ko hingi pingwa ko wala kangata naniluktak kay kami mikinik hanano huk hipit to ako amna ang iyuyak tok anak ka na hugit lawga ka hadaw bok ahoy la pek na atabok titunel ko ba siya tema ating titakak to itakayak matakaw yun na pikitu mga atake hen taba kakakigyak to tatang mo pa maktito gibut ako angutit angayuk state tawduk pahi tingwagak to ni tamani white horse ni Kito yang na mayon. Ko ilibad dahil lutik mandakap na anak kakimak mga ta nahagaw lutik. Ibudlak tugle mapingayo tiya ay leo kaya na mayutap ko. Takwa daw tuk tahila na akong migot nutsyutut angutit angayuksit. Nunabik miuta ko pinawgalo ka kaga nunabik miuta akikakak na akto kinamikiyak. Atiliw yun ko pingwang na ka ngata tayo atiliw ko mayut itak ko maligaw tutik pingwang waktu ta ko atiliw ko mayut tayo mapingwang to ni ilaw waktu nila ako mapingwang na yung mekanot atiliw ready kakawakaw yahak tingila tayo ka pa maktunal lait pitsiya kalwak mga tataw tuk tahi
Atok to may atok to kaldok to may alat kakibok. Ya akong migunukanut shooting ngok. Alas ka miutan na lang ipote ay liuyong patakin na may kaya kakak na makakalas sa miutan may nalubong akihin na kalas nunat. Aw padukto na atok mata. Manita kayaw ti pungahit siya may mata. Kau tiyatangin kau tu tiyatangin na mamamaya na ugalwak. Nanang niuto mga ta o kakayakalwak may yung Akikok siya kalit. Aw padukto na atok to halak kakibok. Kwa akirakin nelak mayo. Alas kami utak amakalat kahit nunat ni. Sigutak kak milutik. Napik ko mat. Pingwagwak to ni sigutak at takto yuyut. Akirakin nek kalwakan ata. Akihak to kaluk to nito hayo he. Michigan nelak bakay. Ini cute, cute ni ada kalau kita mah. Kalasik nunat ni miutak na po tamaw nga kabok. Aw paduk tinugit ko atok po tinugit ko. Ilang ita ki yut mingi ilang inay tu kaya ki hen hang yut ku yut. O kau hang mendig o kako ni akihak tu kaluk tu kalas ng miutak ni piyapok. Kin akira nga alas ka miutak ko tamangin ni kuma. Takayaw nila nga hikto yung maten na takayaw heri. Takun nga ubago ko no pilering iman kinaugalwa kaya makaakit daw yung mga ugalwa tamani pingwa daw ini kau tu siya tang nakap ta. Kau tiba aku connect. Ahoy igen may yada rebot. Nade kete na nuhuk kinya. Hey. Akikok tangita ko agang ano itsara kang mga ta. Kalingildo, niyungildo. Kaya kung natang nigeli, kub magpata. Kaya kanyayok ko. Ahoy la. Yay, tugak. Dam naka inuti yung ila. Hindi kaya ako na. Pitch yang ko matutay may pick ka ng nengok ko.
Pene kiyita akikuyut naluokak tingat kanwili mga tahanin idip kingayok takwa lipam mga yut pitsa kalwak mga ta pitsa ang ipata ihago mak mayang agangi kalingi kay magok ako man nedaribuk ako ma nalekete ma kop mo pata ahoy lanut nedaribuk naleke halak tako na ukak binga ukum me ako ya sugo ukak takma pinabuk ni utako kinamik ya akara kadarabut tako wala tautuk tahi ang utit ang ayuktit ya akong migunut chutut et po lago yok maukalaw ka ubutyak 2024 mi pingwaktit yugo tayo kinimatsu Alaska mi 2024 ngutit yugo dam na hibud dere lauk tok Latit nunat miutak inutak Josephson hibud lauk himayok tuglere suni nunabik miutak Christopher angatukaluk takwa akani ungatani hibud tuglere lauk takwa okak paka pa magtunita kung nako pitako hining itu ako medek higit tawtit siya ala nuhupaw menek yung kinakete ko kan daktok takong neko ko kami hunamik kaya kanwiya ka mangalo igna pingwa pinga kanim kelok angat ay hare mayu yunu ko akakaw ya si pam mga yut nat si yuya ko ni nat siya ngulit ti yugo march ang utit ang ayuk tingin ni dam nakiting naktangan at ako naman tabunan niya kukut amalo lagyan na pataan islap an wakamot takwa to ujak to yuyu kanuping wakto gaya mangata kitu duping wakon na mangata me hindi kaya tema Natchat to pa. Kinakita menuhuk kiyok. Eka akakarilaw kalwa mo di ekipot siya ay tunukwa inuip kako he pingwa ka nga tatya ay lulu. Ang ina kasut yuya da kabutan nakaw doktor me kakok to me atok ay amikit nang walwa nuhuk kipit tuwa nga naglakivok kawin nang nakpok daw tugit si. Kaya kang matatam na menek kaya nga tawtupok William nakang napatay may yellow knife may utanalo nang ipo William doktor meto ko tamak tuwin nakakakto nga kaya nalunak pinaliya kaya nga mga tata sa mga tatay na menek kaya ano yan ito kaya kumingayo ano yan inaitok ingwakit
Aha, nahit tigibok. You can't mute the tag at kararin niya. You can't mute din na ngoko tag ko. Ang Euclid, ang utit tag ko chutit iwit niya ako migut daw tuyak tahi. Take ni pingwara to ni white person. Ilangi ang utit nuyak ko kung ang nuyang ilit tera yak pe ahuila. Pero kimanayang namat. Nalayangon niya na kabakita ko. Nung nakakatiging ako ila nung nangatan na nilikhan ako tamang may ako au padikin na ko. Nuyang ila ikwigik bagit. Ubam niga daig na nuyak ko tinakaw ko. Mga yuta ko. Na akong magunot tut daw tahi. Ang utit, ang Euclid. Ito ay bot. Sabihan mo nila rin baka. Bot. Ate. Halak sa sokak putag baynak. Sigutin maayo ito kami nga. How you have to make. Adrian from Union versus Brittany from Union. Kaya pada kau yang nedak mayuta ko. Ilang itiming ita kayo ilang itiming inay nakit kaya na hangi yung lupit ilang inay tut. Sa kanya kunaw ngitok. Pingwa ka nga pingwa siya ako pi. Ako apa mga yunat siya ngitut. Ako kau yak tingi. Kau tuk mata kau yaman na ako eh. At lima makita ko kau yak tit. Eh na. Eh kumingayo. Ako pingwa pi hanian eh. Kau yak tiyuyok. Ang lapak ko karulok. Sige tiniyakamot. Adrian, next we Natalie. Next, Karina, you have a bye. You want to finish. Up next, we Kaya have nangit siya na. At mamaya na galaw ka kaya kalwak ka. Ito na rebak kaya nasang morak to rebut.
Akyo matsyara kayuk matatate na. Kauye hak tinga. Kumingayok o kau ti juye ta ko pingwak te ni apite di nyak to he pe lage ngu do he kung hine ngago atok mata akyo matsyara pataki he ni tamang mita ko pingwak te ati da gayak to tan na. Okay, aku ayay. Next, we have Jake from Northwest Territories and David from Greenwood. Mau ngak to kada rebok. Au lok to metok to kan ngak to medlo. Tigu tiyuk. Inui pek ko he tu nga huk chakiti akera king ya kalwak ti juhi. Ako pingwang ni pingwang tok juhi nila ukayak tak to me. Tau tuk tigo ko benak mata. Alak kang niluk tuga do ke he ni pekan na kawayak to ni. Malo imimudlo ihumamudlo pithaw mat. Pingwang kaya tok takit si uk tok takit si tao. Pinilung na na to ni pinanang na tok. Upmot. Ahoy la. Nitsugayang na lakot. Ay. Yay. Inuhuk pa. Congratulations, Joseph. You know why you won. Up next, we have Dick from Greenwood and Matt from Greenwood. Kalat kami akera kang nena ko nunabut o nunabik. Emnat wakak tanga te to kihigalwaga ka. Ako akera reto figuti gibuk. Amang na ako tildo o kau tiyo na ako tildo kan pigyan na mangata. Mo na lang ubago ko TV ko to yak to heta pa di pingwa yak ni White Horse Ming ukayak to pingwa kan na taba ni 2026. Moment na to ko ate hak ko kalit to ada rebot. Akyo matya kalok mga tate ak na mena kila kauye hak ti. Ako lupa mga yuk to pitya kalok mga ta. Ako ma. Ako ngok. Ilang ito sige. Tibok ko kanit pakyak. Up next, we have Steven from Greenwood and Abia Edmund. Inlan niyo taklo ama nunabik niyo taklo. Plastic nuna ningaktok. At ilaw kamayod pek ilit siya tugo yung matatab malik sugo. Na ang ilaw so ne amihud ati miksival leyo pek paleyo te ko nga ihuan yut sa ilaw ka leyo mata. Tau ko na ko pe alilayo ko pay pa ko ti siya kamayod ko. Te ailaw. At tuma, nalayo na kay bakyak. Akut. Nik na kau ko kitwa rebok. Sa sige ko tabang nik. Plastic nila mitak. Nuhuk ko ko rin na. James, you have a bye. You won. Next, we have Kudwa from Yukon. Kudwa.
from Yukon, and Joseph from Nunavut. Sana Yukon nito ama Nunavik at kakarin niya di kabutat ko. Eka pingwatit tigu tiyuk mata tigu. Niya kung migunut chuk tinito tuk tuhita ko angutit angayuk state. 2024 ngutit yugo pingwawak ti yugo Alaska mi matsu tem na hibud dari yawlaw kami kala state nunat ng miutak. Inutak Josephson luglari yaw ni Nunavik miutak Christopher angatuk kaluk. Sana. Nung matani pingwakit yugo Alaska mi itako ukak pagka titirak simak mata. Hanak kalaw kimayo. Ito nilak padakatam na ukayaw atok-tok. Kawin nang nakakabupin wagan idak pata. Atila. Ahit. Atut. Atuma. Hibok-bok. Kung natumadok sa halak sa kokorit na. Up next, we have Karen from Alaska and Lars from Greenland. Alaska miutok kokok. Ukak tanga. Tem na higup ukak binga. Okum meak tuyak tugun ni pekak samat mameno galo nan namna miutok datak mga da ukat siya kangina kupkit. Ano ko ilit siya galo ingiyok to paluk yumat. Ako may darabot ako sa malak maja. Alak ka to kahamit tibok. From Nunavut and Inuit from Greenland. Nunavik miutak ang makalastit. Nunat miutak ako akakaring niya daribuk. Awin lang na ako halak ka na mga kwaping wakit. May nakayingi la awi hak tingi. Ako pa mga yutok tahi. Kalati nunat ahoy la. Ilitang ako ni. Plasting nunat. Ayong nilak. Naliya kaya tayo manuhuk hinayak mayok. Up next, we have Hayden from Team Alaska and Alex from Team Alaska. Alaska miutay na takwa akakaring na daribuk. Ang iluang ituldo na ilang inuhuk hiyuk matakaw yung matit si takwa kung hiningi ang imera nga ta. Ne hibbo kaya kang ibat piko yaw mataw taw duklugit. Ang iyuy nagla halaw yu mikit tu gayang no taman na taw duk himayabot. Pingwalak tu ni himagap ta ami hitigut ilang itigut. Na manim na ka yu takwa lagi minna kita asyara kailaw ko.
Yay, takwa. Hindi ang unang makiyak. Kaya kung tilata ko nutsutit nila. Ang utit ang ayiklit tama pingwaktut. Unnukila. Huila. Sinaw ba? Sa sinatong may atok-tok. Hitbok hit ko ko na. Alright. So this is a double that's what we have identified up to 10th place. So is these upcoming matches, and if we lose, we still have to pull again, so we can identify 10th, 9th, 8th, 7th, and 6th place. So just stand, don't leave. Top 10. Alright, up next we have Lars from Greenland and Kate from Northwestern Authority. Kalaki muna nitak na NW teaming nga tok. Kakaking nelarmut. Kaya nailita kayo yak takalwak taka James Williams ko to haglungin niya kuma. Pingwalak kaming ito atapan ni Yellow Knight yutak. Ana nang inubong nito ni atata nga. Ay kani Yellow Knight ni ko amat. Pingwa tayo lawak kami atata lang article to games may goalie yu lawak mayo. Ang utini NWT ang utit ita. Ano yung unela ka ba kaya tema? Amo hit tuwa kay Bok. Tau tuk team na yan luar bit Bok. Pit siya nga po mata. Pit kanya pwede ko takwa. Hindi ang unayari baka tana kalas ang medya. Ikaw Bok. Makakata kaundok to NW team ito ko aglungin niya ko ma. Sama ko mamaya galo. Ako ko mayutwa ko. Pero ang ituk. Hindi kaya tayo menuhuk niya kay Bok. Wala. Akuma. Halak ko doktor na doktor. Kaya kala ako kaya efektibo kaya aping wayi dinu ko aping wala dakangata. Karena tuwin na atong mata nalun na rin ating ngalwalit mga ata takpaman na pingwari akto kakakigay akto. Tautuk to hila na akong megunuk sutot ang utit ang uyuksit kaya kini white was may pingwari akto yun. Tapos mga ata tam na menak hiyangat. Tautuk pahi gulat na ato apan bigyan na mayutak ko. Ate, ahoy la, akut, ate, ayay, hitbok pagnas, kasuram ni kunik, halak sa pakila, ayay, sigaw ni doktor, no kang nalaw piting ako. So
All right, up next, we have Alex from Team Alaska and Naz from Greenland. Alaska Mutak, Akirakang Nelarabut Kala State Nuna Mutanik, Net Kala State Nuna Ling Mutamik, and Aupaluktomik, Doktok, Kala Muto Yakpotan Nalo Alaska, Muyakun. Ako min atok to tema akihak to yu ako ko yu ta ko ninga pingwatit nangit ni. Ako ligo. Ayung nilak. Sige ang nederebut ahula. Akuma, nukapang natik, nandiyan. Stanley from Yukon and Abia from Greenland. Yukon Mutak, Akirakang nederebut. Kala State Nuna Mutak nik. Lengo nila kay Bakatema. Tama nila 11 malak tawud. Awan ni Yukon make. 7:45 ng hangak ko ni ko taban 8 malihat. White horse mi, kaumanak lehuli. Bagod litag gariudak ti kutamani. Upya nga katse ti juakot. Nihuk ti juakot mo. Up next, we're going to have Joseph from Greenland and Lars from Greenland. Tindan mutain na akiraking nila kay book. Joseph from Nunavik. Nunavik mute nga ako. This match is for the determining top 10. Ay kita ko to gahila. Kaya patumi. Nuhab di ako di ko take ni White Horse Yukon. Ako kay yute ma ino katiminik. Kalasang nito ni kalis ko bok. Ayung nilak. Tahila. Lehit pa. Greenland mute akirasak nila ko opak tangan ni pakatani sikuhin ita ka. Tiyak panderaw yak matakaw yung matitsi ay teka kang nang ningagot. Natir may tuting at oreli latak tao. Teka nakangirak pat pangit na ato ang pagutay maluti. Teka nataban nito halak kakayak tok. Nalita maunlak sa nutsuk tok. Mga kapak nuhuk pago. Teka nakangyak na nakang nang ninga tam na halak kakayak niyo. Tawtuyak to hila pingwakto taban ni White Horse mi ukayak pa kumi pingwakto yugit. Yaudah, hibbuti ba? Ila hibbuti bok. Hibbok tok. Ayay.
Nunabik miuta akira kalaribok. Anda beauty miuta kokot na. Tamangit ko ma. So that's gonna go back to the break. Ilang ipingwa kalihan at ayong itu jujut ang mapingwa kaming ilaktot. Kaon yung mayo kanuri kaya kak. Nadi ang ubakyat ako ah. Ako magiyak matatam na. Niya akong minut. Piuting nga tao nga tago lugo. Matani doang ilugo aki. Kimat siya kaya litam na. Not shoot. Not siya. Ahula. Alat kakabata. Nakaudok. Nakakok. Tumiatok. Green na miutak. Akira kang nederebok kinamis siya. Anong ngitan na kaya pagkatatam na laki na nagtigulo ako. O paluk tumiyo ko ako natuktok tamangit ko ba? Nalekete menuhuk itu pikto ang nedere ba? Pangat okay. Kaya kung ipit siya relit. Okay. Ako paluk tumiyo ako pahalak ako. Pobego yaw ko ni. Going back to the constellation pole, we have Mars from Greenland and Nadia from Greenland. Ako ano na katigig akira rin nilapot. Sa last date, nunat ni ngakto. Naliango na ate makia. O imayot ko na tamak ko. Nunak katigig. Akuma, atilo. Nahugi ako. Naapalok ko niya. Tok. Anak ako. Ang napihog to alas kami utaw ya ko ni. Tamangit ko ma. Nakatalo ka last date. Aktig ako. Hindi nga ito sinuano tama. Sinuano chalo ko. Akuma. Atilo. Talas sunod halak sakok. Tam na hitbok mat. Hayden from Alaska and Matthew from Yukon. Alas kami utak. Lapit nunat ni ngakto. Ako ko manila utak ko.
Naliang mo nila kung bakit ano hukiyok. Naliang siya ito. Kaya na okak pingay la okum na tuyab laking matam na okak binganik mameno galo atang nik nanyang mewto mga ata ikihet siyang ilakik kap ko. Akit to niya kalawa ko mating wala ha matay la ako tuyab pata. Naliang mo nila kung bakit Ami hunik ko ati daw nakong mata. Ako kam ni kunutat ko ang utip. Ang ayuk si niya akong migod ni tutuk daw pa rin. Tigo. Ako mag-eto ako sa kanya. Ako tiyaw na ako yun. Ahula. Akit. Nabeto nahalak ka rin. Alaska may utak ang tawang Northwest Territories. Nunat siya o program na North NW teaming nga to take nanalo ng ilatok. James Williams ko doktor may atok-tok. Pingwa kayo tutan na inuit ko hit ni pingwa ko hit ni. Nalike tayo mahalak pa. Mapingwa tayo kami ito nalinang ito takwa. Pawihak tilip tangit ni tiguti yok. Alas kami utak. Alas kami utak loob tayo na. Okay, Yukon lo Alaska lo. Yukon kay aw paduk tumetok-tok. Tam na kang natok to ni Alaska mo. Naliangon nila rin bakit tema. Yukon ay himayak aw paduk to may t-shirt himayak na. Ay ngit to may atok-tok. Yailak me. Up, go, po. Mahula, you can't mute the halakakok. At ingit to walo katan na. Alaska mute up. Naliangon nila bakit tema.
Ayung yung akong nakaluwa ko ni, kinataw hihalak hangak mi yung. Yaidap mi. Ako ko migo mat may atidik. Ako kung lakit ito, nataban ni nahinnak. Kalego. Takwa pa mga YouTube tahi tingwa tinig. Kaya kayut. Malike na ukak tigit nga tingwa tini hibudak tigi yoyok tau yahak tini. Iko Johnson alas kami utak. Takwa pa mga YouTube officials laga yung kablo nato inuk to kau yahak tid. Takwa tamani tutik. Tingwa tinig menak kayut. Kito halak hangyak mga ata, kito luk hangyak mga ata. Saan na lo. Ukak tingat. Tingwatit. Kaya kumingayok. Ukaw dit chapter. Ni lit chapter ko pikihen akigya kani ko pi. Ati lagi ang nakli. Atut. Ahoy la. Ako balik kumatok. Halak takot. And akaw lok tumatok to ilan. Tawag nga. Minat siya ingatok. NWT mingatok na lugi. Lumiyak para akaw lok tumatok to. James Williams. Yellowknife Mutant. Nalengo na yung ba kaya? Nalengo. You can't mute up mga kibok. Kumihiling ka aki umarilid darita ko. May akong ngulat tayo dialog ko. Kiti nga tinuanit siya kalitam na. Ako mangito kayo. Yang ika ahupek tu.
Vậy được. Ê, chị hút thì ghê bốc. for the championship. Egypt from Greenland going undefeated, and Stanley from Yukon Territories going Aqua, men. if Stanley wins, will move to Yang ini kubik kalau aku kanu dia ngedak mga tatik ko mas sibinak bilinga. Tingwal te hibudak tingata. Ne kau chance san da kau yak tini hibudak tig yoyok ta ko le pam malok tut kau yak tit. Aku tahu tu lok hila ang tinu chuti yugut niya kungi. Kau inang nak begitu handak nak mengata. Tahu tu tu hila pingwal yak tini ta bani ukiyak tatu pingwal yak tu yugut wait first you can ni. Tahu tu hi mana le tamane. Yakalung mutate, Adwa mutate 1106 Unukut, Tavanuli White Force ni 806 Unuha Unukaleha Tavani, Hinya Kaugap the Tavani, Hamatava, Tavanang Mutato, Oblago Lena Cotiniko Kalaki, Luna Mutangi, Maka Hitamanwak to Ublakut, Coping Wara to Himayut, at Iging it in it, Ikakakut. Tik mata ilangi ini kimangi chema kutik tabang tiki yuyut ekaya yak lutik acting ni lug lugo hininga ublaga ya ko ilang aw la ko mak mayut nunamik nut aw ya to lutik lu ikit sa kalwa mga taping wa kiduk tangi maani ubagut ibikut
auxiliary gym. We need all of today's medal winners to go back to the auxiliary gym. Once again, medal winners from today, please go back to the auxiliary gym. The gym, auxiliary gym, Petra, Kalakana, Veronica, Petit, Emily, Yukon, please go back to the auxiliary gym. Abia, Kalakana, Brenton, Elizabeth, Brayden, Yukon, Molly, Alaska, Canada, Riverwood, Green, Yukon, Joseph, Alaska, Nicolak, Claudia, Don, Alaska, Matt, Yukon, Augustine, Yukon, Benitez, Salak, If I just said your name, you need to be after the auxiliary gym for the award ceremony.
they could please everybody have a seat. We can start the medal ceremony.
with an evening on the guests and coaches, officials, ladies and gentlemen. Welcome to the annual presentation of competition in art sports at the White Horse 2026 Arctic Winter Games. We are honored to host the 2026 Arctic Winter Games in Farmland, now known as White Horse, on the traditional territories of the Farmland Dun and the Taicochin peoples. We are deeply grateful to call this place home. As we welcome the Circle Polar North to White Horse, we do so with respect, gratitude, and a shared sense of belonging for the land, for the people who shape it, and for the memories we will create together. Because of this is what we are made of. This evening's ceremony is brought to you by our sport presenting sponsor, the Yukon Development Corporation. Please welcome the medalists for today's event. Triple West. The bronze medal for triple jump is being presented by the Deputy Head of Mission Norway, Mr. Jan Oga Esle. Presenting the bronze medal is Deputy Head of Mission Norway, Mr. Jan Oga Eslebe. Her Excellency, Signe Bergstaller, Ambassador of Sweden, taking second, Veronica McDonald from Northwest Territories, presenting the gold medal, Ambassador of Iceland, Wolfgang Kasparstad, to of the Union Territory of the Presidency and the medal winners for the open female triple jump.
Laura Donat. Abia Zeeb, 33 feet, 2 inches. He's the deputy head of Norway. From Team Vote. McNeil, 133 feet, 11 inches, presented by Her Excellency Signe Boris-Dauer, Ambassador of Sweden. And presenting the gold for Excellency Oidberg, her first daughter, Ambassador of Iceland, to Braden Koisnowski from the Yukon. Today, the bronze and gold medals for the 2 foot high awards will be presented by His Excellency Nikolai Harris, Ambassador of Denmark, and Her Excellency Hanna-Lena Kortenina, Ambassador of Finland. Receiving the bronze from Alaska, taking 72 inches with 5 misses, Wally Evans. Receiving the silver from Team Nunavut, Kayla Tigovic, jumping 72 inches with 4 misses. And receiving the gold from Team Yukon, jumping 74 inches, Bree LaBelle. Ladies and gentlemen, your medal winners for the Open Female Triple Jump. Congratulations, girls. Moving on to our U17 medal 2 foot high kick. Receiving the bronze from Team
Joseph Rogers, kicking 90 inches with 5 inches. Receiving the silver from Team Kalala Dunat is Nicola Thomason, kicking 11 inches with 12 inches. And receiving the gold, tying the junior medal 2-foot high kick record, kicking 94 inches from Team Alaska. Donald Hudson. Ladies and gentlemen, your medal winners for the U17 medal 2-foot high kick. Congratulations. Your Excellency Nikolai, Ambassador of Denmark, and Her Excellency Melanie Mann from the National Programs. Our final Ulu awards this evening, the bronze and silver medal for the head pull will be presented by the Honorable Eva Arya, Commissioner of Nunavut. And presenting the gold medal is Jacob Jacobus Isbosetten, representative from Greenland, Canada, and the U.S. Receiving the bronze from Team Yukon, Matt Jacobson. Receiving the silver from Team Yukon, Augustine Rika. And receiving the gold from Team is Anutik Josephson. Ladies and gentlemen, your winners for the head pull. Thank you to Representative Eva, Commissioner Lewis, and Representative from Maryland, Jacob. Please put your hands together for our two little girl Ulu presenter holders of the yellow Congratulations, Brenda, on today's company.